Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje ta hi kha hi lwana lo Gagash xihlasela the twins. Swi hela kwalano ku tlhela ku nghena na Mgidi naswona xi va rhunga strong. Yeah, so mhaka leyi ni ku yi vona ku ni ku yi vona hi post leya Gagash, as you can see leyi nga yi tsala hi ti 8 ta April, post yaleyo kwalano. Laha nga fika tsala ku n'wina a mi attend ti-event ta le Giyani a ku nandzika kwini tolo. I still say ku posta swilo ka 100 a swi vuli ku i marketing. Hate me at your own peril. Leswi nga fika tsala swona, as you can see. A ku posta swilo ka 100 a swi vuli ku i marketing. Na ku mi rhungela mhaka leyi mi swi vona ku yi ya kwini. So i vula va mani, i vula the twins. One ku i vula the twins. Sweswi a hi nghene ka account ya the twins ni ta mi komba ku i vula ngopfu yini. Yini khale kha hi landzela mhaka leyi a ni ni nga zenda ku endla video swona but khale ni kha ni yi landzelerisa. So loko hi nghena ka the twins ku na event leyi va ri ku hi marketing liya nyele ti-grill leyi a endliwa ka bode, as you can see yale postara. So ta hi kha hi counta mi swona ku himpela mhaka leyi va yi postetele ku talo too many times. Okay, se ta hi kha hi hlayela leyi poster yo sungula musi ma vona yale, it's 1. Hi kha hi chika ya hansi leyi yin'wana 2. Okay, hi scrolla ya hansi ha ri ka 2 ne. Okay, hi scrolla ya hansi leyi yin'wana 3. Okay, leyi yin'wana 4. Ma kha ma ti vona mos 5, 6. Okay, 7. Makamate vona 8, 9. Matwon, it's 9 of them. And then of course 10. It's 10. And then of course I think let one work up posted the area in the con we second swinene, as you can see. Let's Gagash at the back at the shona, let's divarunga ku shona. So why do I marketing? Well, because it's come not eventually I found bank, because the only images we have from that event is that of Mashono. As it turns out, even if one by and same no now Jena 20 begin. And same no 20 begin, to be honest. Let's divide on Gago Shono Kuba Eki post actually marketing. Marketing is on the ground. Gagash, it's on the ground. Mankumayan, some marketing. It is the consumption style. And then of course, okay, in that Mgidi, Anga Ingetelang of Magali. Yeah, so who's Mgidi? Nasong nangulan Mgidi, Misalua, Wunda rental. Kuna Movalo, Papa Rulan, Napilana Bamba, Fambo, water of Papa Rulan, Wallo, our Lumbeka Dimen. Here never I said that car, yeah, I shot move, and they shot some perfume, but I'm sure that they said rental. Why I shot move, you shot the key, the key, about Lumbe that car. So go between ye and Mgidi. Na the twins a ku ri tibrada kulukumba hinkwavo le ka rental. So ku ve ku na nyimpi mi nga ma hleketa ni tshame ni posta tivhidiyo tin'wana va kha va rhungana strong, like the twins va kha va chingela misa lowu va kha va kombisa ku i tirhele nsati, nsati wa yena wa inaniwa and stuff like that. And if my hleketana, unfortunately those videos ni ve ni ti delete mona yan ya se na hi fike hi vona swona ku a xi sa lexiya a se a xi tikisini xi ve xi hlundzuka strong xi ku hayi vona va vuyela va hi sala va ni delele ngopfu ku va ni chingele va ku hi ni tirhele nsati and wa inaniwa hi swiza swin'wana. So if I posta this post, as you can see, a fika tsala ku very holobye na goloza a ku tele a nyele ti-pub hi vona tibawusa ti rindze the tree the Twitter, of course u chinga, that's why a ku the Twitter a nga la ku tsala the twins. The bouncer, of course, at the renda na stage, let's have a look show. When I mean update in Mara. Here in email the picture, Ringo Pella, come network I come, as we can see, look, if I flat images, I want to stage list, to combat the place here empty, and the logo based on my research, this picture I take around over my 8. I go over my 8 in the research class. I go over my 8 look picture, take you. And then, as you can see, the one really picture, I wanted the twin, not the bouncers. I'm sure it's the same day, of course. They are unsure about the time. Man, so based on that post. In there, I say that vona hi after posta this post after tsara ku problem yi sungule loko va the twin va nga yi enkosini wa Raj man, of course vula nkosi wa Maraj a va nga yangi swi clear sweswo hikuva va nga hakeriwangi mali ya marketing. A ku tijike hi the Twitter sweswi swi dumeni sweswo tijike hi the Twitter vula ku tikhamera se tijike hi vona the twins, of course ni sure mi le ku swi twisiseni. Hey, the twins a va lavi mali ya marketing ku va kota ku ya nkosini wa Maraj ta vuya ne so va lava ku maketa yini nkosini mara vanhu va Xikwembu. A ku ri khale ka swiposta swilo leswi kokwani vona ku it's better build some information
ku at least na n'wina mi kota ku swi twisisa ku swi famba swi ya kwini leswi nga fika tsala swona ku a va lava mali ya marketing the twins a ni vandla swa marketing so na this event of course i vo vandla swa marketing and hala tlhelo na vona a swi tlhe swi katsiwa as ku va ku ri birthday ya vona as you can see kwala ka poster ni sure ku mi swi vonini a ku nga na ni swi vula sweswo as you can see and then hinda ni swi vona ku Demons xidzikeni se hi khona a nga tlhe fika poster this picture as you can see hi fika hi vona fika tsala ku munhu wa afford masofa a tshika ku update hi mhaka ya event so as you can see lowun'wana i na ku chingeliwa lowun'wana ngopfu mani loyi inani i Timothy a ni a nga swi vula swilo leswi ka live a swi vula lowun'wana inani Thomas under swo support kunene a kha pfumela kha ku ya and stuff like that but Timothy yena the main person here as you can see we vona kha khata the picture a ri na sofa kwala like as an update a nga ha postanga swilo swa le nyele ti-grill ka bode even then a continue a tsala ku va ri a ku ri na 3 ya vanhu manitwa based on the pictures kwala swi vona ku kwala ni vanhu kwalano a reze ma yi vona picture kwalano even then a continue ku and pumps yi tele na sweswi hi ti 22 a hi la ku twa ku hi ta ti-pumps va tsandze hi vanhu va 10 le ka dzingidzingi mina ni ya ubuntu as you can see ma yi vona musi mhaka leyi famba yi ya kwini so i loko kombiseni ku hi ti 20 so i loko kombiseni ku the twins va nga fiki va teka ti-chance va ku va nga yi tata pumps ku yi tshama yi tele leswi a nga vulaka swona so yes I have to agree ku yes this was a real test because it was a different area it's a complete different area it's a pub as you can see even then hinda ya ka the following post so hi fika hi vona fika swo tala no miyela nsati wa the Twitter wa the twins u endle leswi a no va bitter ni lo karhala ku lunga shem why a ta ka mina for rental ku ve na yena a ri na rental swi ti komba ku a lava something hi the corner of course leswi nga fika kombisa swona so ku na ti-screenshot timbirhi kwala ayiti leyi a ku ri ka Facebook va vo n'wi texta laha mani kumana va kha va kombela ku va ta va kha va lava movha for rental hi 31 to 3 April as you can see la nga vuya ku ni ta vulavula na n'we hi WhatsApp and then va ya ka WhatsApp as you can see sweswo the whole message mara loko hi langutisa hi fika hi vona a faka kombisa ku yena a nga endli cross border hi ku vona va kha va lava ku ya a Mozambique and loko mo ya ka page ra the twins or va vo Timothy vo Thomas va fika mi kuma information leyi a va yini a Mozambique a va ri ku lombeni ka movha for that so na vona va endla swa rental as you already know so ku hi dyona la dire a va lava ku kuma some information a vo ti corner hi leswi a kombisa ku swona Mgidi la which I can't comment further about this matter a ni swi tivi even then hinda ya mahlweni fika hi vona fika tsala this post ku event yi nge tali ni vone hi ku munhu a suka South Africa a ya Mozambique ku ya teka picture swimming pool so hi to hinda the post for now hi fika hi vona fika kombisa ku sweswi loko munhu a lava ku endlela mina swa ti-live ni ready a ku good night no twela mali ya marketing yi nga lova tolo as you can see our live hi vula sweswi va nga tshama va n'wi chingela as I've already explained ku a va n'wi chingele va ku yini the twins and stuff like that so kombisa ku mali ya marketing yi nga lova yes ku hi the event considering that it failed completely we have to say yes mali a yi wastekini because as much guys ku va kha ku na big artists fana vo Benny Mayengani I think initially ka my previous vlog ni vula leswi swo fana leswi like the marketing team yi very very important to make sure ku vanhu va ya ka the event even then hi nde ya henhla leyi yona the latest post swi komba na ku nyimpile ya ha ri on swinene I wish maybe ni kota ku va ni tlhela ni n'wi integrate the man like hi endla content from his side only swi nga ni tsakisa na sweswo because swi komba na ku va ka ha to lwiwa laha so hi fika hi vona fika tsala ku passport yo kala stamp xa OR Tambo a ku red flag before the twins because stamp obviously the twins i xele Mozambique and the passport leti va ha ku ti endla lembe riri mani kumba ya i swo sweswo ma yi kuma yena mhaka leyi and then ni tlhela ni vona fika tlhela chinga inani Mgidi man i chingeni ni komba ku tlhela ka yena ka post leyi ya Gagash la so a hi tlhela ka this post ya Gagash ku na post leyi Gagash a nga fika yi posta ehenhla hikokwalaho ni nga fika ni vona Mgidi a fika tlhela post a commenta na yena pfuleni la as you can see ku all comments mi ta n'wi vona mina so leyi fika chingana hi leyi laha hansi la a fika chinga ku very ka birthday ya the twins a ku ri na bouncer na ma-twins hi leswi a ka fika kombisa swona as you can see so before yi ngo continue ni sure ku se ni mipaluxele kahle mi swi kota ku twisisa ku swilo leswi swi famba swi ya kwini loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe
Kupon sa kakapili. Ya. Oh, eh.